perlo apa yang supaya pisah ke social media kan ni kedai ke reaction video ya kawei ni jingrwai Khasi ke balapan ki uin ha YouTube kan ni ki arte yo ki baladap te ke jingrwai ke bangen react kan ni kesni kedai Rympei sngur suiñbneng ya kan ni jingrwai lapan bi di kaumaya ting do mau long but skutanat shisha hadu kata ya kan jingrwai ngko pan ong bakam dei kasin ning kong bangat sekali kan ni jingrwai teman-teman bakabang balat atau kloy ban don katu kacing terang cuma ban le ya kan nika reaction video teng nang e page man kubang che tho ep la don kuma arp so hajar views e kan video arjar tali likes but ki comments kuma new po prapu tali kuma tap shisha da kicing ero kicing e te ina page ki comments so man sang video nang e page man ti matang ni lech po YouTube ban lech page ya kan nika jingrwai so bang ni cakmat ni lor ni kendiat i comments te kumplay ni lapan mi ke video ha ka khat atari gubnai match artist mayaling do recorded by minri.production@gmail.com katu kumdek website mereka deka email ID tapi kwa bikin le recording ya kisor jung lagi jong pi pilawan email ha kan ke email ID but nong snai kan video di kong Diane Nicole walang kong Diane idon ha kan video kan seperti api but ini video ngin pet season tek ngalak ban post hapedeng ha kan ki bentar bang skong dan kaman keren kendiat wat skong e kata takra ki khot ke reaction video ni pet kai ni comments mo the latest comment ni 7 days ago her smiling and happy face make the world of mine happy abundantly and who else mengaruh nga menjerwat pi LH Marik channel be like that na iway na kinong sna film ibapaw na tama po kari ke jongi ba perdip kurba it's amazing how your song conveys emotion thank you so much kupli sipun yong ikong mayaling do kibi ru pendapat yang ne Mozart wow pure talent I'm sure he still has a video channel SO channel yang ni I'm obsessed with you since I heard you sang that oi ya poi na oi obsessed ko la long bo like crazy na ko bentai kong maya ling do mau long kasur ka jing long original ka jong i mano ken banom long obsessed te mi kwa ba pen mi sho ki sur jing lai ka jong pi kong maya but ki videos ro hum jo calm and soothing. Thank you for the song. Jingstat Barok Pimyo Tang Rympei from the famous Meba Ophelia. Thì hàng này rồi và Jingstat Barok Pimyo Tang Rympei Thay Kamut Haban Mi này mình hoạt Jingstat để mình tiếp khăm bên nhà mình tiếp số trái yêu hàng này bật thay kênh. Thì I wish I've met someone that has all your personality. You look cool and graceful. Ini yang try im comment tang nama tak ni kecing ruai dari comment yang kecing sem kecong i, yang kecing internet kecong i, yang ke personality kecong pi kau maya. Te ngalas ngap bon sen mengaruh kini kecing ruai. Lakum dong lo sausan sen cis ni dengan ngap bet nado barang mi. Te kidon ki benta jongka lyrics ki bangam 14 tu tan. Te nilai kat bala man skap ba ka de kapor. But kadai ka happy song lani ka song happy song the motivational song ban I'm in CMP ban pen comment ya pi la ta pi ngam ni kadai jing mai mo te let's get into it in as dang mo ta mo ta ka jing thlang ban yo ma ya jing kriat mai rong bkhriat ko mai ai de na mai rang sao đông ba đi mây ban yo sa đi tang mi kas ni jana la ka jing tang kas ni jana something else in the stove habo si parangi ye bat kmit sun bre simple things. She can clean him, clean Raymond, see him, God, watching side me, oh, oh, langi biang,
Happy birthday. Nah itu ada kacing le klebet kacang kau mai harus teteng ke pen palak susu ya ka personality kacang I ni kacing long brio kacang I bah keep on doing it kau mai ha di nong edit ya ni video ngai pi di kong tayan ni kol walang di ini sekali yang kemon ide I kong tayan pila apat khodi di kol with her leather jacket ya Jing em cao phê bắt lọc và ít bắt bình bụt tên nè giá cả snow tốt kên mơ chỉ xua xuống Hadu mentah ki kentian ki patan jing mot shi kat daya I mean ikran Sepang ki belong common tang bagi beton jemut teh kan nak kacing siding but imei kacing kriap ke ida jing don si para kacing saat luat lagi beriang dan sedang don kacing saat na beneng hakal yang kerku kedo dan ni hakal yang kacing saat nak sengi ki wonderlut kaban palang ya kacing mut jok kacing kemen kan hakan ni ka video ka bala pen I link bakin ki clips hakan jing em mana kasngi ki jok I kong maya ni ngat cepat boh ta tung ni na yin let wa you malina jing start paro pen yo tang na Rympei mi ni yang ban wat mong dan nai kamun ban mi se jangai mo kala ban long nak kacing let trong pi malang si jing let tray jing let kata pende I kini ki clips clip na po winter tales ki bai la se bentai kong maya la rawai ti kirong hakitu ki kom kai mo ha kacing hikai ki trong I ki khana se Bangalore kita ki jing mi ki trong I kong maya bali wat mau dan nai but pi na comments pathoi kong me ba affiliate ko benjur ban ong ba kacing start ka pila ban yo nani pen kam yo shu la pi mi na yen kan balik wat shabar kala ban long office ki jan mit por pi kai kala ban shabar se ngai lit puli lit tre kam tre kata ka sing mo jingbang news lọc cho bên jing em cao phê bắt lọc và ít bắt bình bụt tên nè giá cả snow tốt kên mơ chỉ xua xuống that transition wow kita jing ke bridge bentar ikrani masih ngamtep but right now I'm enjoying this bridge parts the drums wow
so sore yang hap skap yang itu ka bentar bakut di ending pelan-pelan. Yeah, this moment. Wow, beautiful. The drums. What glad ialah Rympei và sngur suiñbneng. Parts, beautiful. Cái này vào details. Cái này có đông trong. Alright. Thì baru kat tu pula skap ya ka jingrwai kong maya. Kira kamu no, rai wa pip senat. Nomor kan ni reaction video ngan happen sange spang nomor kuat keren. Kalau kita reaction nomor lebih kuat ban skap ya ka full video pula balik pe cakap channel maya link do mau long. Pi skap ya ka jingrwai. Kelam kan no ka jing betut ka chonga. Thì ka don jing mut tek jing pen comment mình xem tek pen jing ai mình xem tek video editing the emotions tek pen i ya ka rukom em ka jong ikong maya haki man la ka singi mo ngetip idon lagi jong ki struggles ka tharai ki jing so si ka tharai tong ba ka personality ki jong ki phalang hadu kata kata ba kabit yang ngiru bangen yo man sim man comment i kong maya. Thì all the best kong maya ngai penang comment ha em ka jong phi but nang pen video shoot se na ko ban ta jong gi baro mar start palat tu sur ka jong phi. All the best for your new project, but all the best ya ka team ka jong phi ru ki play trailang ban pen mi ya kan ne ka sur jingrwai ka ba pang shisha hadu kata na social media pi baro kublai shibon isha ma koi ka por kublai shibon.